Mombi ketwebolo Shikome kun wake hanye fe good afternoon. Kemba machine no. Omashi radio Jaya logo. Transmitting live from the heart of the city. Okay, no machine le nja oya logo. Wanda nunchole shin. Ake ngmene ekekewo. Ngmene show. Niji ngmene on the 12th of May 2021. Ake wanye wabakpe woni femo no eko niji hidden secret. Ye Omashi no. Wanda nunchole shin. Ake wo warmlink ke wo shitemlink. Wo no phenomlink. Ake wo echomi. No shidaji no nu kuma hale. Shikome kongbeji ni tetelate wanyo chem ni bongo. Okay, Omashi no lele ja oya logo. Hidden secret. Teemɔ mlin Sane. Niti ni femo ni wake ba nyegbe dasho. Ni wake helio wa hishi. Ni wake felio wa twese. Okay, before I started, alo wake ni femo ba ba nyegbe no. Benye lo musa no acknowledge meme ni wa ni wake ni femo ba nyegbe no. Niji Jenny's Pizza. Jenny's Pizza. You can buy a pizza from Jenny's Pizza at 50% discount. And that's the Chemupe promotion. Chempe promotion. Buy at half price from 12 to 6 p.m. every Monday and Thursday. Why not try Jenny's Pizza? 026 859 5222 0268 595 222. Jenny's Pizza. You get Chempe Chempe. Now get the gym boxing and fitness gym. To mbeni dane wo yo ko to kasi a telephone. Allo to ni mini ogbole okpamli. Wanyo chi o benke ameye ibo eneno. Allo wanyo to ame 0545 193 289. Agbono nke mastermind multimedia concept. If you're printing, branding, posters, flyers. No wanyo to 0244 643 647. The gym ice kinky. Obana olile ice kinky nike onue. Obo de fe fi on from. Amono banye show amene 0545 193 289. Agbono ke Keep Sense Graphics. Let me feel large format printing. SAV flexi one way graphic designing ke photocopy. Lewo banyo twale 0542 576 792. Agbono ke WJ Ventures. WJ Stationery. Me fita en woke ni femo ne ba nyegbe no. Shikome ko ka henya wa tu kemba ni femo no ye Omashi radio jao ya logo. Ni yo ya ke shimo femo ni ba kwa we ni femo ne no. Ifite be shimo ni kasemo mu ibana kejemle. Dog iba she we chenchon ke ni femo ba ba nyegbe no. Shinye jemeno minga ni atupai ni gonti ajo wan ni woke shwane ne one body manyi me kuku me fen fitai onupai fen ni ogama shiemli woke wo henya fen awa tu kemba o machine we chenchon woke ni femo baba nyegbe no dog bienele wonyele fonku Yanoje. Ni bongo. Fiange blow. Ane ni bien. Bienele wanyele fine. He wale somu yo biene. Onda no wasi. Wako bakeke yo. Nono ke ba won wa tapi ku keje udi. Onda no wasi. Ake ni mene ifi Ramadan. Nji wongwa ile nji fast ne inagbiye masama kuni mafisla masalimo klede wa Ghana mane kagbene wonime ke woname ochebe ke wonyeme o nime ke woname obi ke wongame ke onabi agbene we o jilayili loe ndi o businessmen and businesswomen Sane office mo klede wa mo fiamo especially ke woni atupai ndi woni gonti ajo the first no office mo wale o ne ke le mi put fair together
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبتيبو لفين من بنفين دوماني من هنفين good afternoon السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yo be wanda bushike niji solmo fiyo ni okechonye imam shi ni eji woje be Sane ni wo start ni michon Ramadan ne ni bi pidi no ni wo kase kejemni wole no ni Sane wo fe during fasting period agbenele on beni Sane wo nye wo ke wo yanshin aha ke agbenele won wo ba she ni the night of power you know wo ba le ni bi ni yomni wona keshin difference da chomo shin no naka moment mi Sane onye mini okenya ohe ye no ni ofiom le jake na gbele ji mi chon kemba na gbeji ni chon the night of power ni ji 10 days left for fasting agbenele we na wole akeshin ke chona kan time mi angel say click yo no mini ji woni fe mo ekomani e ba wawo ye be na emli ni kaji angel say click ni ji bofo e click e wanye wa ka me afi ekome ni ambahi wo wi mo ke wo so mo fen ke ya yo tibo le fin nani o minji Sane wo bia ke bia na ni wo ke man le sheke bunu wo bote oba na agbe ne mini juno kase ene ke nyonemi nyawa because nuko clear de atawo no wole no na ke wo hima ni kenklen no Sane wo na ji ko wa kwe wo programme shi ji nji Ramadan ne shi ji no no yo ji chishito yemini enmaile mi chishito yeneke Ramadan nyonemi chishito ji no kuni ehia gbomade sanwa no ni chishito ehia gbomade sanji adisa dane ojomoko otu no bini ojomo nke bu no kokure otu nke bu no kokuru o dane jomo ke tuye they are in conflict with each other no ke fi na kan ehia ni bugbomo fi obasa ni chishito pe jino ni e konka na gani o numole always say ike kullu yawmin huwa fi shan ike every day is up to something none ete chonwoji ete chonwo chishito because chishito no jino ni banu onye o achieve no feno ejinemi leke je na kan wana ke ni bi fi obasa ya bu wona ke nyo na mi no ni wo kase wa ji chishito kenkle patience ni patience and chishito is a skill ni ayuso egbabawo no ni ifi okunile ha agbomadisa no ni je nyoji wakase no na chole honesty anu kwaleli ni ko wa fi no kwesa no fi lelo na ge shikese ne kenyo ne no mo fe mo na chi ojugba ona ageka yeni ageka nunu enunu ageka fe ni bi nehi efe nibi ni ehin fe na ka fe ke o shene ke nyone no wo na twi ni wo fe na ga nibi e agbe number 3 wo feel very reliable ni wo feel very punctual ka ke so no be shene ke no wana no nya fi wa soli ka ke wo te shinyo wo janu mo wo bi onu mo fa ipomo wo dale shin wo joy wo comfort ni twa ke wo na twi ke feel na ke ma ji nibi fe ye ne ke nyone no
wo ne kenyo ne no kase wa mostly di twishito ni asmo kun na kan twishito e wona wo continue keji agbemahin le na ni echon wo suban bona fini wo fe reliable da ni ko ba kwenwe twishito ke patience honesty reliability and punctuality is a standard required every professional occupation me. Okay. In every occupation, you need to be patient. Yeah. You need to be honest. You need to be reliable, and you need to be punctual. In every profession, in every occupation. Kejo tuni ye hekupo. Alo tapla che football po twa. Alo jila po yo. Ni obechi na ke yo jila. Obe anukwale, obe reliable, obe punctual na kan business e fitio. Wo ne kema jin skills ne ni mo small kuni wa apply ne ke skills ne in all walks of life, in all areas of life. Okay. Wo Ramadan nyo a design le no ani chijijen yo akishi a prescribe na kan nyo ni jin nyo Ramadan ne this holy month of Ramadan I prescribe can have weaknesses. Okay. Bona fe ni wo fe strong. Bona fe wo na trishito. Bona fe ni bi ni yo wa wi ke ni bi ni wo ke yo sma wi wo avoid na kan maji ni bi wo wana ke wo achieve no ko wa ene ke nyo ne no. No ne san wo kase ji no. Ni no ko me ne san wo na hu ji ke eshe Ramadan e ina gbe mu jeme wo na ke lele ni ngon cho wo trishito lele. Ramadan na gbe wana mo ko ni fast on ke day 1 I fast for 30 days. Ni mo ko ni fast on ke day 1 up to the 29th or 30th day wana kan jeme wo na money ekase trishito ko money ekase ko trishito. Reason being wana ni keshe 29th of Ramadan ni ne kem no on the 29th mo ko la ke nye ni esani wona chi ni wo ke one day pe agbeyi ni wo ke complete Ramadan nyo ni fi 30 days jeme ona ke bi na ji wo ko tole rush hour ne ke time ne wana ke mo ko ni eyo ya ikeke ne yeni eyo ya ikeke ne break fast ekole nuko po akeshi ananyo po ye eko alo nuko akeshi o Ramadan abana agbe wo sene mini agbele na rush keke koni mini emu egbele na ni nakani e for ka wa for many years ni me buto na kan kami ni sanwo kwena kan jema ojuba nanu oni bala na kanji ona keji o ye passion kan ni ona o ye passion kan ni onye ko konka na kan passion kan ni jinyi sumo ni ona o sumo ni ona okola ke otola ta flat mailo hibo ona okay ona ke si no onye ko konka na kan suba keshe 29 day na eshe fi wa gbe azimi na ni di Ramadan ni di fasting na moe wana ke bo o rush mun kuno yeni agbene ni traka onakutwi jeme jeni ni mokawo ya ekawo ya wa isanwo kwena kan jema odiba ni nakani e felo me baba o kani ni me pile 29 day I expect akeshi otue fe sound enough ona enough patience ni di trishito otue jo gbogbo mo renche obote mood komi na gbena o town no agbene o town no fini o sumo no fini ni wo sumo kwa ke ogmen no yi wona ke bia mi mo ne sano mo no mi wana ke gbena mi mo ko ogmen no mo agbene ona ke jeme ko kwena o wa fili o mi power table e fai every year ni manu what's afia bani na wo afi fan afia bani na wo ko ni wonye wo himo digba ko ni ke se ne ke 29th day ne getting to the 30th day ne shefi wa gbena wo fun won na tree ko ni wo ke na kan one day pe afitai ko ni mini wo mu na odigba ni tran ka gbena mini wo pass na kan test agbena we is one fake continuously reliable and honest ke e she selemo bie ka amena ka ebudan ko onu na cha zan be ni ngoni chobu ni ngokometo no ni chebo bi na afio azimie ni ahionwa ni a hold of fast na kan ngokometo ni chebo for 30 days no hima na kan no chobu ka cha zan o kanu ye kwano agekesha na kan binu na onu na cha zan pe yoho yai ni wasoli onu no make me trash na men kai no na men yenu ngosane bo ya fitai
kuno kai ni ngo eko no yue ni ngo Sane if you jomo agbodenche ni tuake ni ngo yomin da no ni yake suratul rahman ike kull a'udhu billahi minash shaitani rajim kull yawmin huwa fi shan ike every day le ngo is up to something je Ramadan min pe every day ngo is up to something a for me kume ngbo make me nawala make me nashika make me yohia a lot of things are happening. So many things are happening. Not penny be won't happen. Or no more every day is up to something. Dear Ramadan mimpe. Okay. Nino anikesh Ramadan e komo ngo mi wa. Ske Ramadan hope along my hele beer hope e komo enu mo. Dabi. Ningo kewe Quran me ka auzu billahi minash shaitanir rajim. Ike auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ike wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ike woka fe woni nto mekmani amenye ekpa no no chasmo amedente amenye ekpa amedente amenye no oh okay wo konye ekpa no no budente onye ekpa oyi no yake wonye akakpa no ake nmo eye wo minda leke wo yeke wo ba leke wo leke wo kanshi le hanu wa wo le hanu wo tioshi ona onmo eye wo minda ne jeja afi Ramadan pe then ningo ke woyo ningo ike da wo ikewo ake dane ike woye ni dane e plan noko wo ake ni ningo plan noko dane bonwe sano o plan bona femini o ke ningo ni plan mo eke yemu eke ningo enna o heminse radiyallahu anhum wa radu anhu isani wonna ningo eminse koni ningo homini anna wo eminse wona ake shi mekmene eti hetelo ekume noble souls kmene huetie onake anytime ka cha megbe eko kemin radiyallahu anhu ona radiyallahu anhu twakeshi nimo enamo eminse ye enuchimo ekpapa na etuewo nimo enna eminse nimo ekemini keji enna o eminse bohu obana eminse o isani wo fe wo nibi ujogba bona fini dane nimo anawo eminse kuni wona nimo eminse nimo kewe Quran meko ika auzu billahi minash shaitanir rajim ike wala nabluwannakum hatta na'lam minkum as-sabirin ike le nimo ibaka wa on kata benimini ibana wo for 10 minutes your tishito in a yomo agboa a test of faith. That is a test of time. Test of time, so okay. Ike ibaka wa on kata beni le nimo ibana wo 10 minutes your tishito Okay. wo tishito enya wa tishito enyawa dente wo wonna tui ne ka balakeshi ke shene ke rush hour ne be won yo ya ni dibi ni mo eje wo kejami how moy na gbai ka bibi komeni fio na gbai ha wo ni bani ekoma me kuma aje police station na ke ba wo cells ni bani mo ko aje prison na ke ba wo prison na e ho right fe wo de ni o enjoy no ko don na kan ni bi ni mo eje wo kejami ne ke Ramadan no na mie isani mini wonna chi ni wonna kan suban ke bone a fix wo ha bone ni mo e fix wo ni e repair wo ha wo hinshina kan no ke chano da ene jinu ba fe se na mo e ha wo nani glagbo ma de sakia trouble mi waji be pie ni ni number 1 ni wo musu ni wo musu ko kwe ni ojugba homo yemi e be pie e ke wa no ajije amane ni sa agbe no ni jenyo sex yo ke bole namo iglawo ke ya haumwe babao mi ene wo chishi to ehia ke moko ba aju moko ba male moko wa chojo moko wa fe ni bi na ehi fe ejeni because mo ebechi o Ramadan no na ni ji man le no na efe oji ejiobo ke jana kamaji na gba ke na kamaji how mo ke na gba ke ni biami we call it vice. Okay. Ona we virtues. Ona then we vice. Our patience is a virtue. Honesty is a virtue. Reliability is a virtue. Punctuality is a virtue. Ene me fe se na mo so ke obechi ye ibano obote vice emi vice eji agbene mini o wa fe vice versa ni bi ni ehin so wa fe agbene Nakai be sese o fe ni bi ni mini o fe ni bi skin ya sese
ni se no fini bi kia hie nakan ona o e bikoni ka ehye ke nyone no ni bi fe no practice what kase ni nkejemi no any what topic na ji what have we learned from the month of Ramadan? What have we learned? Mini what kase mini clear day what kase na ke nyone no ni no ne what kase to moni nkeji chishito yes anu kwale ili mobo namo wana ke ehye na ke nyone no mo fiamo simone na mo kumobo wana keni bi nimba na pole nche mi nani mekweni akia momo ni amemplay ona ni twa ke kese ne kenyone no mo femo nsimo kenoko mo femo nsimo ne fejro asmo ko na kan suma acha no ahoda because no jiro ni mini iban wo ye kuni eja ke je nyone mli hu pe na fe papa je nyone mi pa fe papa e sane chano da ona ni no na ke woji last weekend yenoko ye quote ayako ke Quran mi kemi na uzbillahi minash shaitani kemi innal hasanat yamhu sayiat ike ekpekpa inu of your it wash away our sins and our mistakes ekpekpa inu of your it wash away our sins and our mistakes okay ni wo hia kakpa no komino yomokwe arab same boabeko ake innal insan ake al insan ya'juz an islahi ma fasada ake gbomode sa ko fe mistake komene ke wala biamiona ko fe mistake komene ke no basamo alo mistake komene ke damages ne cause your wala shiamie o wala biamiona if I take the whole life no nyoko correct okay damage ni one mistake ne ke banye cause your wala biamie na kan mistake ko na kan damage ko ba repair mo e wakwakwa obano no gbokran na kan ni still onyoko usa o fite no kombe no nyoko usa o wala biamie fe wake al insan ya'juz an islahi ma fasada no kono fitile no kono damage your wala biamie your life mie ke obasamo ko ko wa gbo no nyoko usa o Ramadan ne ngojigbe prescribe ne ke nyone hawo ke ngmayile hawo ni e ke repair as a repair kit ona ni e ke Sane bi ni wo fiti ona ni e ke wash away our sins ni e ke fix wo ojugba e ke fix wo fix Ramadan ne mi a fix wo no fano hawo mo dana abahin mata ke o hin mo ojugba ni mo e fix bo mo wo ni a fix bo ata de kwako ke nyone huwe alo ngmayile bi ne huwe e ko yin ekpo ino e ke ni bi na fix e ko ben ka ni bi damage mo o minister na mo na ona o e bi koni ni bi no kase na ke nyone no wo take le forward koni mini wo kase ni okay fi o subanko no practice zane because it's a best practice sure ona bien in every organization in every institution no atawodi the best practice nichimo fe nichimo no chuo I expect agishimini o perform no o minchagishi o apply what is best yes and come out professionally okay ona bona fini mini nichimo aya no okay naka no ko apply naka method e odugba o wala hu ba ya no pepepe o jenshine ba no pepepe o gbe pepa ba gbele abo e ke ni ngon job dan wana ne mamama na ni ma job ni bi pepa ni wo fe wo ha wo here if you job agbo ha wo anukwali wo ne kenyo ne no ni bi no kase wo nya kakpa no mi ma no mi ololo ake ne kenyo ne no ni bi ni wo kase wo nya kakpa no agbo wo kwene ni no mo yue Quran mi ko ya suratul fussilat ike wake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ika kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi ika say thou ika ningonka bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ike wa gomadi saifin ake I am but a man like you mi bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gomadi sanjimi timoni no shimo it is revealed to me by inspiration that your God is one God. sure Nimo ekpleke nokoshi ehami yomoku ehami yake shinke gbumadi sa efake nimo anu woja ekometo nimo anu woja adi sa efake ja Adam no kagbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajala me fe
ade san fe no na fe wo fe ke fe ningo kumetu bo fe Christopher no jibonjo Muslim jibonjo Moni jibonjo Blafono jibonjo Moni jibonjo Japanese jibonjo Chinese jibonjo Arab no jibonjo Modin jibonjo fe ke fe ningo kumetu le bo fe wo eke wajana kan ningo kumetu kono mini was fastaqimu ilay eke so take the straight path unto him eke wakakpa ningo se kokoko ona ni twakeshi nibi ni wakase na ken nyone no suban papa ni wakase good morals good values good behaviors and characters ni wakase na ken nyone no eke wakashina kan suban eke ningo jimo ni fix wo ken kan suban bonafi ni wona ejole bonafi wona minshe bonafi wona noya bonafi wona wala bonafi ni wona ijiemo kakpako wo eke ke suban ne ningo ni hawo na kan suban wana kan suma waka kpa na kan suma yi yake ko kpa na kan suma yi pe o kpa ni ngose o je ni ngose we ke fastaqimu ilay wadumo shodigba wana shifimo ni bi papa ni ngo chonwo yi wastakfiru ko ni wa pa ni ngo fa aleno ko wa tontomoku kwali yake ko tonu ngo no pa le fa owo emila ko tomoku no ke sorry owo mo minla ona ni mine ke fitai eke wa wailu lil mushrikin eke mini and woe to those who join God or associate partners with God. For example, nyone no ni jin Ramadan nyone no ni bi pepa ni wakase ke wa shina kan ni bi epe no ko ke fita ono mo ye ege no ni ngo so abo mfimo ni ka obo no ni ngo so mfimo pe o cho ni mo yelo olaji gbejinu tumoni abonsan cho ni mo yelo bo oba cho ni mo yelo ni ngo ko afita abonsan kan ni ngo ke ofita abonsan pe ejebo ni ngo jalo atin ejebo ni ngo gbema atin ni to ga ashami ni ka ashami aba separate ene ke ene aba je papa ngofa na ba je fu amfa no Allah ke wa Quran me ke liyamiz al khabith min at tayyib iba je fu amfa ni ba je papa amfa wo keje akibu fita gbema papa pepe so na ke mini o na no wala o na no ya o na mishe o na ejole o na shika papako o na ejole papako o na no ya papako ni chango no we fita egbema ai no fita bonsa obi a epe bagbeni no ba na ehin no kemini wakwa da kan jama wajigba ike alladhina la yutuna zakat ike those who don't pay zakat those who don't give in charity ike na kan gbeme ame ko wajigba ina Quran ke woyi ike mene die zakat meni ame die ohia na mba wo ohia foi ike ame ko wajigba alladhina la yutuna zakat many they don't give in charity kaka efe kwa efe ikena kan gbeme ame ko jigba wa hum bil akhirati hum kafirun ikena kan gbeme ka me ko jigba wase kojumo gbile ni je atemuda kojumo gbile numo kan ba fita many ame janu mo na me bonu mo tui na me fisha me shinu mo ikan ba fita na kan esha felo ai di kan ba wula me numo aje wo kejemi ona wo ekwa wotawo ni mine ke fitai suratu Fusilat mi no Quran chapter 41 verse 6 to 8 ike innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghayru mamnun ike for those who believe and work good deeds of righteousness for them is a reward that will never fail ike meni chunuchume papai tumboni ni moka mechuwe na meheni mo yikamen anokwale nani ni ngoka me ameke chuni na me chunu chume papa ike na ka majin gbeme ni mo ba wa me nyum papa ko na ka nyum papa ni ba wa me ke feli kokoko o ni mo feli mo inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ike le ni mo ke promise feli o me ne chunu chume papa na ke nyone no the expectation is that it's na amela akeshi ni mo e promise ame ni mo e feli a promise o sumanyeme ne ke yomo ne kometu isani wo ke kaseni wa ake wo ka pa ni mo se ne ke aleno wa pa ni mo so hu be mini
wo qualify ni ke wo ishaki wo last week you know ko bi akesin aye forgiveness ko na bio ye ngode ni onake nuele is very precise and yet very 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 intense ni no fight pa mo I am in level mukwani o ke ofele no ko ako I'm sorry ona I'm sorry eta shimukoya ni ekoba yomo kuni na kan yomo onye ba kpano po ake na kan mo afi bo shapu eko jino ni yila se ake ngo fight pa mo I astaghfirullah no mo ke shakemi bo fe solo no mukwani ni fe ke ni le pese be chimi mukwani sorry ke burente sorry na bu pe kan be chimi mukwani ni ke fe sorry fine ba kpabwe ahompo mukwani wa mo na ni court in Nigeria ni muko commit criminal offense ni inani police mole the way ni iba pa police fa police ni purenje ka kwena purenje ekele ya police station podon arrest ile podon yake ke Yoruba no e commit offense ni ba pa police no fa e kan shemu e kan shespon ejo na mo no be kashpon e wo njo no be kashpon flat ejo e pabo fai no ke kile ni ke fi na kan mobo na mo boti omi no ke kiomo na kan jibo ni ngo sma wo fi ke jibo to eno astaghfirullah is an age trimi ni mo min pabo fai is an age trimi ni astaghfirullah ko ni ka ke atole istighfar no ji the mother of all forgiveness bona ya leje ke a'udhu billahi minash shaitani ke bismillahir rahmanir ke Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نكفى بمنا شيء oh Allah, oh God, you are my Lord, there is none worthy of worship but thee. You created me and I'm your servant. Oh numo komeji boy ni mukumoko be ni nkenye ba nweno ni munjale alomin kamfule alomin jie alo ino ihe keno fibope ihe ka mukumoko no fibo ni mope imbe hino kama ko fibo ni mope khalaqtani bojimo no obomi, you created me wa ana abduka and I'm your servant. Onyo njimi ni mbobomi no onyo njimi. I keep thy covenant and my pledge to thee so far as I'm able. She no womi, ke mlai no womi, ke nchume papa no ke nchue, mi nchu bonisa ake gbomo adisa jimi. Ona ko ke ni monwele me, ohan ni mbombo na mo play sure no. Ni bo fiabo ni mbom yefubu ha eke kiobo. Eke I keep thy covenant and my pledge to thee so far as I'm able. Boni manye na kamfio nuncho. Beke be bio jimi inle no kono bobo mi. Boja agboje okpleje manche mi manche. Mi beke be bio jimi o ka le no ni ntono mi fe bonisa. Ona shino mi ke nchume papa no ke nchue mi nchu bonisa. O mini I seek refuge in thee from the evil of what I have done. Any one pabo fight. Koni esha ni fio. Tomo ni ton. Ke ni bi ni fio ne here. Min pabo fight no protect me. No cramming keje na kamaji ni biami. Ona ki energy na actually true confession. Sure. Oh confess potential o sins o hanumo. Ni twake o ye anu kwale. Ni mo ba kwenu no yo na ewo. Ni eko oye shai fe ba akibu. I admit thy favors upon me. Ona eke no mo ni bi papa no fia me fe in le fe ona ge bi no o hanu ni mo na ke mini je otumo fe lo jibu. Ni bi papa no fia me fe o favors no ke favor me fe in le fe ni imi acknowledge fe ni mi admit fe ake o fia me papa si mi mo ni fe sha. O mini and I admit my misdeeds. I admit to thee my misdeeds. Agbena we eshaike mistakes come in fefe
no in your that's like in fake in fake be ne no meaning forgive me no keke me no keke me so meaning forgive me no keke me for there is none who may forgive sins but thee mokomoko benike in ye shaiba kemi fibope smonyeme ke okene with true conviction no kene ka no kwale no ke hikpomoko kene ningo ke okene otapo no gbopo de nche kele ningo ko isha fakeable ene ejino na chole mini he said ne yemu wona ke istighfar ni jin ningo fa ikpomo ke isaje ne isani muslim fe muslim ke moni je muslim jile po akase eke is a better approach ona boni ko ba approach mu ko is an only boni approach o mo ni mo den chetwie ba jo kun no fe no tawo efe ha bo ye jole mi ye minhye mi o e bi kun wo fe mi ni what di wo ise ka le no ni woto ni mo no what di wo ise kun ni mo ke wo isha mi ni akiwo agbona we no komune se mo kase wonji bi na ni wo she ake wo fix ni bi o won fix ni bi a fix o ni bi na kumo ni bi na ejula ni bi na ejula ke ni bi na kumo we are putting the pieces together keto dwa egbo keto dwa ekegbe shwa okay gbe shwa ka ta na to eku you put the pieces together eke ono to eku eke oyemu wona kenyo ne no nibiri ni mo etua wo aji wa le nku ni wo ba yo dasika no kwale o wana ke lele ni ngo etu no ku wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke wono ku ya hadith mi eke inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan eke the best of you are those who have excellent morals. The best of you are those who have excellent morals. In a fixation, affixable. Affixable with good morals. Wakeja affixable with good morals. And again, no neno, niji Ramadan no neno, niji maile, niji azimi no neno, ni affixable with good morals. Keji oshina kan good morals. You'll be broken into pieces. Sure. Fix it. It starts from somewhere. Fix it. You need to start fixing yourself. But it is when you fix yourself that you become complete to be able to make a movement. Care of physical here, you can't move. Sure. Choy, car, vehicle, moto. Ka je tang mafa, aje injang mafa, aje nang mafa, nakantoni egbe. Ka fix on yepe, dani ba nye move. Ogbomane sa ko gbepe, ono fe basa, onyo move. Ono kono go ya no. O no na asimoji, asimoko mini, what fix wo yi. Bona fini o yemu mentally, spiritually, psychologically, emotionally, physically. It's an egbomane sa o strong in all these areas. Yes. Gbomane sa fe gbomane sa o is an o strong physically. It's an o strong mentally. It's an o strong psychologically. It's an o strong emotionally. It's an o strong spiritually. Any emerging areas that is a strong here. You are perfect. We are all heading towards perfection. Boy, modern warfare perfect. She keji onyoko fix all here. You cannot become perfect. Can fix all ta? E ka gbe no show wa show anu. Koni le fix no show. Nibe piani it's not within your control. Nibe piani is not within your power. Nibe piani is not within your reach. Or no within your reach. Fix monaka ni e ko shino show hanumo. Koni numo a fix no show. Or fix it. It starts from somewhere. We need to start fixing ourselves and then leave the rest to God. Because what is not between your reach to fix, you cannot fix. Sure. And you cannot force yourself to fix it. Or about fix bodan johi, eke oshino ne share o hanungo ni fixi. Yake jela mie eke le noni. Jela mie le noni le fixo no fiano ni ngo kala na ko corona mi. Oyin akakpano. Eke a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Eke
keji la numo isai shikweno eta wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ikala numo ke isai shikweno eta wakafite shikwono ona ina yoma agboni ikala numo shikwono ke sa shikwono eta ndi a world there ke sa a world there ta wakafite a world there wakafite shikwono woni chwa si be pie wo dente wo fiti on ejenebo wo dente wo fio ona or we are responsible for fixing things that we have destroyed. Sure. We are responsible and we must take responsibility of things that things that we have damaged. We must take responsibility of things that we have destroyed. Ona we must take responsibility of things that we have messed up. Or ni woni fio ha woni wo fiti ole ona o kaje ni mo fele ku ha woni wo fitile o ka shamoku o sha wo denche wo he o no ni o menji the best thing di he ni wo fe mistakes ye o pa ni mo fa ye jeme ni wo ken ni be pepa ni ngwa cho Ramadan na mi a fix what he done can fix what we ta ni mo na mo ba pe ke shan agbene e ka gbere ma ni ji ma fe ni ji ma ke jele mi fe ni mo na mo ke bon shi play ko mo no ba fix no ni share. She no need be wale me, you cannot do nothing. Because it is so within your reach to fix it. Ona, what is within your reach? Fix that one. Oshia Sane. Ono chumo min Sane. Budencho wa akeba. Budencho ogbomotu. Fix money be ni yohi. Ni damage fix money kan ni be. Can fix no me ota. No bana no mobona mo. Ona, eba prekishin. Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Ekan ngamo na mo e bank many fear papa or the money manko a fear papa na ka ma no the money ngamo na mo play your share jeme the money a fear sha manko no ni jemo ko isale jimo ko e ni mo femo mfino na ismo the money ngamo mfo e play your share na ka ma no wo denche wo check ni bi ni wo fio no na hiye no wo fix na ka ni bi e no bani ni ngamo na mo application agbene I can fix no issue what is not within our reach agbene na ngwa ke fita eji Quran chapter 49 verse 13 inna akramakum indallahi atqakum the noblest of you in the sight of God or Allah is the best of you in conduct moni hi wa ne no wo ya de saten wa ne mo hi eji moni ya suban papa you see but now expect on be na can no expect on be kejo wodi dan won pan go fight ni mo afelu ko hawo dan won solo ni mo afelu ko hawo that is expectation from us. Sure. She will be a major ni mo expect from us. Yes. Inna akramakum inda Allahi atqakum the noblest of you in the sight of God Allah is the best of you in conduct or expectation no ni mo expect ko kejo wodi suban papa or the morning of Basibon Papa, Nakanon wala Papa, the Joe Ma, Ekemaniano, or Nibinon in the Shajame, Numanon in the Ashajagbene, Nibino, no fear, Leva Fia Wagbene. Or Sumanyeme, Jamaminu, your Adini Islam is a very organized religion, very, very organized, well constructed, very organized. Or call and a Jamami, no Nanibi Kumeyano Habwe. But check money big and fix those things because no majority you are we. Ona nibi no denche what damage ni wo nyek what fix na kan bi no majority you are we. What kwe no what fix na kan damage say ni nyonye no ni Ramadan nyonye no ni mai ni wo hie ni mo denche ekwa emobo na mo they can fix ni bi baba wo ya wo. Like come the whole world ni mo fam fast ni mo fam hima ni mo famo npane mo fai ni mo famo nchane mo wo here wo yake ni mo bo wo tue bo wo tue wo during this period there I fix ni bi baba agbene ehwe wo denche ahia wo agbene ko chomo ko driving o ba shi choni hala agbene drive agbene ko akele driving lo alo ba ne drive chono ojigba lo wo sumanye make table e fe biane choni a chowo driving e ka na ke bandi Ramadan ka forward air condition yo mi na kwekuda emi chili denche se ene tia roba denche tia roba
tie roba chone heden chake ba emi no feno hye bia na atwa obo na driver chone ye o ate na shi chone ha wa ke lele oba no drive lo mono oba no drive chone no digba oba enjoy chone da mono onyo drive chone digba ko ka shi nchone ko ka shi pe eyimbo drive modon o sumanyeme won kpafai wo fe oba wo modin ko noni ni ma cho suban papa ke nibi papa ke ejron fe mo ke trini hejo ke nibi papa ni wo fe ha wo ne ke nyone no wo bomodin ni o ke cho wo suban ni wo practice na ka ni da bona fini e kan mewo e ja ke ken ka ni mewo pe Satan ni ji shaitan ni le na wo egbe na ka nibi e kan mewo pe wo nyelo e na wo egbe nta ko gbele gbo ala gbene ni mo kawa na ko surati yasin ika auzu billahi minash shaitanir rajim nike yumo na yue bia on nike verse ne nkota on ika inna shaitana lakum adu mubin ika abunsa wa nyoloni de kashifa ake wa nyoloni wa anabuduni hadha sirat mustaqim wa ka wajala ni mo ni won nyela ni mo se ka no kwale koni ni bi papa ni le ni mo efe ha wo ke suban papa ni chon wo o ka shina kan ni bi ye ya ke no jinu ba no na chifimo no jinu ba no ona no ya no jinu ba no ona minche no jinu ba no ni wa jawo da ni dro da ni o wala da de kamini walaqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu ta'qilun eke ajin wana kashi abunsa ni ji wanyo abunsa illa jamepi ne fe ni bi eshimepi ne laka mepi eke anu osusu elo ena yomo agboni akeke gbalogbabo ebo wa gboyi eke abunsa elaka mepi ne shishimepi ne laje mepi de ke mepi o tromi ni mo bi wa ke afala takilun anu osusu elo osumanyeme ene eto akeshi numo eta we kwakpa o keji mukunta we kwakpa mi de sanofi sani bo mini o accept na kani ke mukun kibo no kwakpa sanu momi no chuhini da e ke face na mabu won panu mo fai kuni no no kase ne ke nyone mi Ramadan nyone mi ni mwani na kan sumanye wo seda jomo ni o mi ni mwani na kan jomo anye wo seda min she ni wonna ke fe ne ke ngmaile ne heshiba ni wonna ke fe ne ke ngmaile ne ni mane enye wo seda bofo papa ni pleke shikiba shpone no namba jowo namba hawo dromo ke jomo ke ni bi papa ni mane na kan bofo anye wo seda ni mwaka ni ta flacha alon te din ko wa fo tin nakai ya ke keja alon te din ko wa fo min pe e ke chosa ne kokru nakai yo be meme ni ko ke meme ni bo twi e twin fan ni kasimole da na yu akeshike okewe be no etwa akeshimini ofite obe shimun ni kasimo dog na ke bfb mi no wa ke o Muslim brothers and sisters nan ma ke Muslim brothers and sisters di message no na mene I think it's a message of truth and hope kaji otashin shikometo numukusend bu message kwa kwe okando le 10 times omo femo ne bono ko twingmene ebo mo ne botu 10 times ege ibana hope ku yemi ege anu college no na yo numo le je anu kwale okoka anu kwale nye numo wo bo ingle no ni jenyo kuni wa accept the gospel of unity ko kwa na kenyo ne no numo afi wo fe kome o manso chon ba mi miji ba mi bemi mo shishimo bemi mo laka mo bemi e shafe mo bemi nyona mi no na atwo jimini the gospel of truth and unity afi we kumi embarrass repentance ndi he said je keji ni bi fonji ni wo fio how mo ekuni gba wona wo di wo eso de gba no ba no obtain the grace and forgiveness of Allah ona no na tell the grace and favor say e hawoda for numo benagbi. We are living by his grace. And the more we repent over our sins and mistakes, the more the grace will depend, and the grace will mean
will shower on us. Naka no emobo na mo ba shower on us. Iba break emobo na mo shin. The grace say favor say ma multiply le da. O ekpapa fi mo ekpapa nye. Ko fi ekpapa oba na ekpapa. No fi fon oba na fon. No ma wo simon ekpapa da ne. Kunu wo fi ni bi ekpapa da. Ne ekpapa ni no da. O mangana ne on panu ngo fa ne jo mangana ne. Koni ni ngo dente le dente ekpegbono ni ba ton ni iba fix ma ehawo. Jemo komoko wa fi ne kanuku ni ngo pe jimo ni ba fi. Ike jele mi le no. Ni lelboni Iran of the affairs of the world. Kulla yamin huwa fi shan. Ike every day is up to something. Well, he knows how best he's going to deal with situations. Wo no peji wo fe papa ni ikpapa ani na woda. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ike ko fe papa ikpapa ake wo bonyomo. Numo ni ke je min ke. Numo dente ke suratul rahman. Ike hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ike ko fe papa ikpapa ake wo bonyomo. Numo e justice e tuninda. Wo kwankwanu mo fai kuna kwe keje wa executive council or judiciary or legislation ke wo affairs fair ya ngodi e bemmu kumukudi wo ke fair anumo koni ni ngodente affix ni bi hawo ta ke boni e fix wo Ramadan na miye ni mo affix no na issue hawo bona afini wo safi bi ne wo dale shi fini ni. Dog, one last thing. She before ni no okwa machine your machine no. Ni odu yemu. Ike egmenele a report your class. You want job ike doctor, God bless you. Amen. For everything you are saying is the truth. Amen. Nothing but the truth. Amen. Well, ni odu yemu. Ike egmenele a report your class. No dog, me no call ni odu yemu. Ni odu ni mo ajole wa. Agbenele on wonyami Mackenzie Goliath. Le we ko keje UK. Le we ke nonu ya no niji noko ni kangbe agesa ne yano ko ni won wonye wo ele wo shi ni wo le no niji ipapa ke ifon ke ha be ni wo ba nye wo ke wo ya nhia mo ni UK ta chole ten actually Mackenzie Goliath onyemi no Mackenzie Goliath lo no ma jole wo le boni UK yo jigwa won pa no mo fa ni mani na pounds by the da ni ma kan ni pounds tidy e fe na etu ni ye ni go den cheke min sha wo jeme ni go ke jola wo jeme ni go ke no ya wo jeme e managers ke boss ne ke troni ni modente ke ni ngwa mechino dale baba no chuma me na yeminche ni modente ani ke ye femi ponente ni mwani la chaachale ni mwani enna minche ne yo bonafi ni wonwo na minche bie ni mwajole da gbefa beizi o akene ye UK ne bo wo tu ke lele ni mogbomojile o ni mwajole da ni mwahie mi da no fene damage je ni mwa fix hale no fene ni mwa fix hu ni mwa awo mi hale da amen no ni kwa fita hunji ye ne ke wonye ne no ko wa kai ekpapa ni wo fie o mo mi wa no ni jenyo ogbon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke wonoku ike istanibu min al-khamr fa innaha miftahu kulli sharr ene jinga ko ni ogbon Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wo fe ike danumo hona danumo no di tatolete the key to every evil. Ke onu dan pe o chogbo mokokru. Make me you ke obano no dan with moderation. Fair enough. Simon danumo ke cholile ke ulile lipeli. Won pa fai. Mo femo ni no dan na gbasmi na ne wana e wa bombo kemo onu minsi ni wa bombo chimo no boen danumo ke ni bi o fi careful na kan jemo jugba kanu danko no ka josha you kanu dan no ka josha nu kanu dan no ka fenu ko nehi eneme awo ngai o ni bi fere ni ngoke wa wie ni e wa na kenyo nemi ni wo momi ojugba o ke ni afi wo suban bona fe mini if a part of us o table fe ni mo ajo nye fe mo fe mo ni mboneke program na tue ni mo awo ehia nya ni mo ajole ni mo awo edinda kunu wonye wo fe kwakwa da how mo fe ni kan no na gba fe ni kan no ni mo denche ana wo bo ne wo fe wo no ni mo aje o shafa o shawo ogbe no kuni barriers fe ni bo ogbe no fe ni mo denche a breakthrough hawo kuni hawo breakthrough ke success afinemi ke afifa afination wa akhiru da'wana
أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. نموان وسع في أبونا ويكون يا جلمي. Amen, amen, amen. Donc, na gengmene class is very, very interesting. Putting the pieces together to make it a whole. That's it. Gather pieces no chala nimini dog woji I defeat okay male nji no wake wa brothers ke ha covid ni michon hilani ibani na wo ona ke Solomon was solio no ne tun ha woji ona ke Solomon was a uniform of the human race ona no jamo a uniform human race ni ona ke no ni how ni twanke it a level or down to it levels down the social differences o asmono oba ekome ona ekome femo ko ba wotin when we come together she because of na ke hila na ewo ona ke distance so social distance I mean few ona no try get the flash ko nyami mbe alokele ina dabi she hilaba oni hilaba sinu wo obey na kan protocol ona bona fini the flash e ka balage shi no ko wachange muku hila money is very contagious ni hila fail ni contagious ona rules here ona we have to obey the rules, simple as that ona rules like regulations so obey more it's part of the religion ona every institution has rules and regulations or ni eshebe ni hila kweba pandemic kweba ni a set up rules and regulations say we have to obey the rules or keji wa asole potete potente wo bomode wo de formo or no smas no wo can it be fair so wo kwana kan jema fair wo obey the rules of COVID-19 protocol say wo bomode wo obey na kan rules say agbene nwe wo yin ka pano akeshi no wo ye konin for so many days alo 1 month what fe used to mindle ona o musu elekobo na yoni gidigidi me pianika me gbela me na the way na me yoni am ha ayoni an kan ni echegbomo it's very very bad waka yeni excessively wo yeni few ona oyomo few oyo fruits few ononoko few kenka ononoko few ta flat je na kekeneke onu mean say she wan ononoko few ni bani ta flat onu mean to refresh yourself ona je na ba take off guard alo ba take off track that be ononoko ni bani okay refresh you he ta flat je dan mo ne onu mean say je dan sanin yo where drinks baba only refresh mo ona obanu no kuni ba refresh bo be na oye ni bo no kuni ba refresh bo ni e ke refreshment ni aye ni nkeke ayoni coupled with meaning refreshment wo ko ye ni ko refresh you if you wo ka ye ni gidigidi ni barake ni ba chokwo yake fodino no ata shito we wa ye sabola yemi only means sabola ke shito ka me pesa na yemi ona no faster wo ngo change ke ni eli agbene hu won pafai adesan jimoko ni kai yeni mpeke chengomoko kru je bono you know tano tope onye pano pako fast for 1 month ka gbono bo simon kuma jemo abaga tafrate osima shi jega bo fast net ne no jega bo himani se ne no shara no bo na ke simon jemo da bi jeno gono no yeni onye po ino ni bi ete ka desan nashka solobono behavior ko ko na yin ko yeni ni onye ba po ino won pafai je ngwe na set for free ne eke onye power you know when you need few blow with moderation when I finish na ka choko mambi ke tribulwe ko Facebook wako ni femo e banagbe mi chon dog ke wo ewe ojogban ni sanu wo fake ni bi ni isa ni wo ba fe ne ken defeat name. Wish all our Muslim brothers and sisters from Omashi Radio. One wish I'm a fan. Okay, happy Eid Fit in advance. Eid Mubarak Mona. Oh, so sorry. Happy Eid Mubarak in advance. Okay, ekome fe mo anshi. To enjoy. No jino ni mini. Wabanya wake inshi ne ekome fe mo alo wale papa na mo aba. Nyeke ki am feel. Lutumole na ke ngone ke.
Nakano e bale. Okay, baby aji enu waka wani fimo bawa. Niji Jenny's Pizza. Buy a pizza from Jenny's Pizza at 50% discount. That's the Chempe promotion. Buy at half price from 12 to 6 p.m. every Monday and Thursday. Chempe oh Chempe. I've been on the gym, boxing and fitness gym. I'm a wow jugba. I've been on mastermind. I've been Keep Sense Graphics. Dab J. On dame fancy. The Twibble, a man you call, or can be a gym and work when you feel more. Can you mass more? Did you was a Uchie? Or back bacon? Okay, bye bye. Camille.